kokobo ya abato komisa na bedi akire Samuel Tete wode aba no wose se wodi wo mu nkwa de ne medical kora chechire mu dada menu nyina ya chechire mu boa wodi free main register no mu de aba ha aba special voting list no te se wa nkwa nkoto aba no a wo chena wa nkwa nkoto a nyi obi ne kuma ntwio na se wa no wa adwene se akua ade ba ko nso am pese National Commission for Civic Education NCC na wotwi wo mudi si o mani so pa kwan a ya fa so den etim so ballot paper no kwan a obefa so etim kwan a obefa so abobo no de ahye adaka no emu message ne bobo no kra de wo mo mote epronity no wo mote pe no mo di kan abum 1 4 na amawo omudika bum ne ntentenso no sabe ya asa woto ma ayi na na twa champoma enkonkofra edukomedie because we want me ni president no so onye nwanwa na ya nti kroma ebeche se mama mfo aka want me ni president ko ma twa want me ni mampani ni de mention sign me pe mention sign me pe ma twa no ya ti kroma ena ni kroma guys encrophobic sem ekua se wa twa ya bi me pe sa job me pe asemi ntimi ni ube ontimi ube oya sa o kam insura she ube timi edi na ne sei mempe enti ube so tuma na twa champoma ube kono na me medase ho enti ase ho no edi obeti pepa na ma no obedi ka bum ntentenso enti uti ma me wase wa enkoye dukumi anim wo wia no wasan aksa kato so biem sebe ya bra wo de be kwa ballot box no mu no sene e wo se wo fold na san na wo de atum enti e ho no de mom seje ni timu no ho na sem no wo no ni timu no ebu ho na indelible ink no kakra aka ne nsa baabi onya ntobo ase mpepa nwie ena wabukato so enti oye no ano ne bia sa akwakoye baabi wo de ye baabi ne se ekokoka obi de no a wo ayi no ye frɛ no ye ka ye be frɛ no rejected ballots yes ye ka enye ye wati mama wase no ni senti na mse NCC for mo adwuma ye minim se adwuma no omgu so o mo ye it is this year is rejected ballots no me yente so pa o say isin susu abomade this year said the wasi ayeye ballot paper no said the wachichem no wa try ama black we no line no ayeka sikakra enti se wo de pakro pa be je se wo so betim edi ama timu ama ne tra black na ye tuntum eni da ho na kire se why wadwe se ana eni da ho o hwe no ani o ya hospital men ko say ma bia wani o yan so hospital samre ye wona awotwe ene na awotwe ne yeto aba hwe no wani ye o ya ko ne nhwew ne ko to aba no ne enkoye ma abato we CJ me kai se na no na metifie na metie na na se ampofo je me ne ya adwen pa ye ni adaje o ya be second round wona wan na be ko second round ade research na aba no nte o masajai bureau of what obi ampie nkoto na ba obi ampie ya pa last bia wobi ampie nkoto na ba to aba ma de ogini die na de obedi nkunim de obere nso nwe nyenkoya nim kodie bronya ye kodie bronya asem no na ade atato no de abato run off na ba bronya no e be kan fra bronya we se de mesi aboboa me ho no so we de run off sempia ba abotre unim de ya na hamen eduru bronya na run off ba achede ne ma obi asuru wa afi wezu ya ni da no ma so ti mo montoma ba ya kasa ni bronya ya kasa so kra ya breda ya bre boys abro no eno de entina me ka say eyi sa bureau fo no mkoye sa we ne de baaye no masa wo mo san ko bie mu mra ena manwofo no nso so no campaign no omoma mu nya hye pa se be ya ye betimi anya winner in the first round yenya kwa kwotran baby if he say watime wakame wabome waprame watwa me sekan wabomi tuo no we yagaba ko ready ekokosu ejun say second round ba na ni bre no ano aye mo ma de me den ade me den say de ekoso nyina free say chase e free din cho wo ba ti we say mentiase ni akobu we na we bu afu no akotwe sekan na we akotwe aba ebi ne say asi tuo ni ade nyina di ahimi enso mi hu da se nipa wo petumi no ne ba di
and I need to be a bad friend. Accident, yes, see. And you have for my Nana Tabinium was here for money a sign. A daily graphic and daily graphic medical 30 seconds. Medical abo Ghanaian times 1 minute. Medical special voting the so and swap for Kodopon Chroma air kawa was saying I can now watch a penny or quarter by fake news. Fake news why I say messenger hey and Crawford the ballot box Aquasha was a messenger way and Crawford said that we momutim was say Yama Yen na ho pa was a fake news no woman did the son of a Yabeki trouble na a year pen in power no oko graphic communications board of directors are no and danom Professor Kwame Kakari and Ekasai was say central phones so yensu ye die was say yensu ye di fa pa na oman be kosowanya na sumdwe enti abatoyi mu no ensama ye de betudwa reports a ye be ye nyina no yenhwe ne yemfa oman no ho dadwene enko adwendwenem sebe ya yenko ka ho emabrichi enkokọ bo oman no enti wono so watu amanyofo na amanyofo ze so mani brabre anybody so many brasa kwambia so first round on there e was see ewie wo ho anu omunye ne saman enti wo say omo expect say so omo we say from 75 to 80% will be baba beto abana ye wie wo ho asebe eno kra so ye pe na Ghanaian times the obokrata na wode panyifo bi fo nyina ba beto maami a wono na PPP amanyoko no wodi ani mo Bridget Jogbanuku ni mfo nyine da ha Sanson wo panyini Ivor Komla Green Street onu so ni mfo nyine da ha aha was a shock wo be shock nkrofo electricity ekikime wonu so mfo nyine da ha ena gum osofu tiraboso mo no so ni mfo nyine da ha Ghana Union Movement ni mfo nyine da ha wo panyini Hassan Ayarga APC wanu so mfo nyine eda ha sanso na LPG somhana so me ha Ghana onu kra de Liberal Party of Ghana me ame wofa wanu so mfo nyine da ha wase sampanyfo 1 2 3 4 5 wamo si MPP ni NDC wo munyina ye esa san ko ete sa afi bia ye kenkan aba na o MPP ani nkunuma na NDC adi nkunuma ma ba jo se ye wom se da afi we nya de be sa eni nti amanyoko awodo na free PPP CPP edi ko gum edi ko APC edi ko LPG wo bia so obedi nkunim no ma 2 MPP ni NDC esanse Ghana fo abrawo mo Ghanaian times se bi ka ho no de bae CJ ye so de ye kona abedne gokosi asante ase edu yenua wo say happy birthday enkoma Mr. Atada Boni Chume senior Minister of Finance ho na wo ye na dwuma no sign eye board chairman Emma Fockless